Gospodine predsedniče Vlade, uvaženi članovi Vlade, dame i gospodo, 2010. godina ostaće upamćena kao godina kada smo dobili novog patrijarha, njegovu svetost gospodina Irineja, kao godina koju završavamo sa velikom pobedom reprezentacije Srbije u tenisu na Davis Cupu, kao godina u kojoj smo ostvarili izuzetno velike rezultate u oblasti odbrambene industrije sa najvećim ugovorom ostvarenim od 1985. godine, kao godina u kojoj slavimo 160 godina postojanja Vojne akademije i 180 godina postojanja naše garde. 2010. godina je godina u kojoj smo dobili i dva priznanja. Na tim priznanjima piše moje ime, ali ta priznanja pripadaju svim onima koji su pomogli da ja budem reformator godine, upravo zato što smo svi zajedno reformisali Vojsku Srbije, kao i da imamo najbolju medijsku kampanju, nekomercijalnu, koja se zove Budi profesionalac, upravo zbog koje danas naša vojska uživa, između ostalog, i najveće poverenje građana Srbije. Završavamo jednu izuzetno uspešnu godinu, završavamo godinu koja je ispunila sve ono što smo obećali i počinjemo da pišemo novu istoriju Vojske Srbije. Od 1. januara Vojska Srbije će biti potpuno profesionalizovana u skladu sa potrebama kako građana, tako i sistema odbrane. Kao i načelnik Generalštaba, želim vam srećne i beričetne božićne i novogodišnje praznike, želim vam da u zdravlju i veselju provedete te praznike i da se dogodine okupimo u istom broju i da na isti način proslavimo, nadam se, još uspešniju 2011. godinu. Živeli!